2 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الله. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سبحان ربی العظیم و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. بحول الله و قوته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. سبحان ربی العظیم و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. سبحان الله. الله اکبر. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد بحول الله و قوته. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. الله اکبر. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. الله اکبر. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. بحول الله و قوته. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. الله اکبر. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. الله اکبر. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. سبحان الله. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. سبحان الله. الله اکبر. الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. الله اکبر.